Pero ako nilig ko yung adik sa dito lao. Wala man yung ganyan do. Bumili na Ito yung perusahaan ni Jaman anak. tili. Iyo. Ano siya, basta ito yung perusahaan namin nung nilintan. Baitan siya tungon. Wala yung tili. Magubat yung mga Dala na sa kami ng perusahaan mamasa. Oh, sorong ko ti membayat eh. Ah, pare te, masiram te ko ni pasibit te. Mano ko birang puti. Tukali do pa sa bulo sa ngamay. Mamalikuan nito na tayo mga perusahaan ng tarin. Iyo, ah. Yung lona sa nila. Sige na, manipilo mo tayo kantong dito. Mga mising li. Iyo. Pero kung mising ko kupakin bayan ng isang gra ako daw pangajultan mo. Dito na tungkas. Bumili ko dito. Tayo mga marikay perusahaan ano lang tarin mo dito eh. Hindi pa nila. Iya, tama namin dito eh. Ano na? Nasuligis na ni Sol Teliki din eh. Weh, Solo, it's mo kemana? Marami ako nagkabot to Solo 2. Woi, kalabi. Loko tayo loko tayo ngayon kyo. Pebalin ni ko to taligi. Mal ko balik mirol tama ko sa talon te. Ano lang laki, siya patok na rin kerja amin namin dito. Ito niya bagus-bagus do kato pendapat. Tang. Kayak bang pekerjaan dia. Apre po ko eh. Apre ko tong pusara to ko to wala. Bay bilong ko kamutiro na soldale. Ter kamutiro te sa soldari we. Intindi ba mo ka bir ko tong royong ana. Oh. Tale Eropo. Sumber kami miyol soldas tang kitang kisuran na. Lolor kami sekolah, te makrem mo. Lama kan na kak jaman na tak limusing kia. Apalagi budalwindang kidoan. Kung jultan, indas sang kara kita kibaya. Tak mga jaman tolak kali. Iyo ay. Mulu mo te perusahaan kiniram po pati lang yung tarima kan. Tira tayo nilang kilo may 10, 100, 5,000 tambah banyak. Ay, natin tarima kan. Bay, tinasing naman sikola to penjaga yung perusahaan. Mereka di kubasi itu sa misola 2. Tak syarakan kamu mo maguliling sudah malidak jaman. Hindi. Menina lalila ko na. Naga basa-basa melo pati ini link yung. Iya, bisa melip. Mereka kubasi. Nan, pesir terdidik. Suluk senjaya stede ku meditator. Kembali. Sikap spiritual buruk. Sikap sosial buruk. Oh, musuh sini kesuluk. PPKN 50, agama 70 kerwa, bahasa Indonesia 40, 40, matematika 30, bahasa Inggris 20. Oh, benda aku isuluk. Tang si tampet tu apa tu? Di para ka? Tapi mbe apa napa talikin deh. Ijasan lah. Bami kumasi. Nama peserta didik. Taliki bosi tipula tangkit tamate. Tidak bisa lulus karena tidak tahu perkalian. Wando apa sulit miti apa teh? Dia pambe ijazah SD ko eh. Basa-basa gitu. Nelong nilai yung untuk ke SD. Nabuda maro iya. Baka di ko dire. Tinggal di kelas 2, penduan. Tinggal di kelas apa? Sebanyak 10. Oh, bento. Pendidikan jasmani, tidak bisa berolahraga. Bakit SKU mo? Kirorite. Oh, nanti SKU ambe, tak kilaling bay. Wah, apa dulu kamu linom itu di sekolah? Mabaga-baga. Pantas tak mi terima perusahaan besar. Mabaga-baga kami natutusi menarang nasa rito ilu perusahaan. Oh, nambang sistem be. Iyo. Yan ako pikir-pikiri, yan nalang susunod ko sila por me, tak mila bisa napak lain zaman. Wah, masa iya be? Iyo. Siti anakku, di siapa lala misa? Zaman na pumuto ambe. Kaya zaman cocok lu kalau kamu soldo Peter Kosik sama bapak-bapak siapa mi? Bar nete kalau be, patirang kilon jam-jam. Parang ki pengangguran siapa teh? Cocok mi to. Misa duka syari modal na. Talan tiru ke?
Oh, beda suruh kami pakai macam-macam ada, oh. Oh, sudah sudah. Kalau ni dintong ni paling cuma bintik. Itu dia teh. Oh, itu lebe. Macam apa ya? Itu yang jama sul dalam mijama tadi ke? Boleh. Boleh suluk. Yung ni. Oh, ya titiong. Ya to yung. Telur ikan. Ice. Ya paling tele sama-sama. Ya tinde. Oh, ndak lah bilang kita sulit ki anu le. Tayo mo to naman kita manghirup ko. Lah bilang ni tor ki bano ke liar tu lagi tamalinte. Malal. Parah ya dia. Ini tindi mela lilo ko. Cocok untuk jam-jaman ko patiran nila ko to mi Peter Kos sigina. Oh, ay. Dari tetap pa. Ya. Ya mungkin ya. Dengan kebatannya. Yung ki. Dengan kebatannya. Tarik lagi. Ya. Ini skill di atas rata-rata. Tarik lagi. Tarik lagi. Mereka di kubasay. Nama. Bisir tadi. Walay ka tala ko. Igudan Tarik kalau minta ke aku. Saat aku nok ini lah. Berarti gue style. And okay. Action. Mereka di kubasay. Action. Bentar kau jadi kuari kembalikan to. Ada dibalikan to. Action. Boleh tak pakat je le.